onagoka kubarorege kugera umwana uyu ti mumanyeti lakini angagire simi muisonde mabisana butuko saa 12 ngakumia jesi siminanya kwa kurumono saa 12 chisa chia mambi shori yekerengo kwa kurucha chia mambi ngorangere na maybe nekorora nyona there is an emergency na ende kubwata ndi simi chonsi na maita na mbere ya ona ngere na kubwata simi ngonya no mwana eliyo na boko eliyo mwana onde na le Orphan atagete mo konya lakini bono ngaburu ngoko esi okongerezo onde na riye nka mukani nkarore njereri okore kuone nga mukani ngamogosanga mundebi we tubaso kwa kirisi mkabere nkanacha lakini after some time nkarengere ngaroro umwana ujo kwa kirisi mimambiga nakiona kaiga ngo kerengire takaiga ngo nyoro umwana urikire message ase message yara sete timedi gurgire ndona kiyari takeresa gatena abaibori baye basirete igatagete mokonya ngomuboria ese message yari geto ko tiga tomokonya egere akonyu because mwako na yura na amete boye mwako na bora nyore na rojo temire nero nyore bachite biswa mwite ko chingara tiko mwana uyache tomokonya ndena na otetina mwana uyitigagende mwaka nire school fees nyambari lakini yake kama yakorangeri na tibagaria nyambari nende sauria tete biyet getomorete skuru maige surabe to kumurigeria kora nimbwata abana bande barega ngo konya of the same nature bona na kerete principle ya Nakuru High Nakuru is just next year tiri yale kurwa ekora Nakuru High is of the same standard in nyambari ngomwere sekiribu kirwanto mbere tena jenga mutomera akyo na mutomera to ko ngakira ngamwere sanga mutabi skia your story again mwana wako rutabija kuona tege Swahili so every porugule kulia ada then later egere duare nge bintu ria usinyari mate no naboro no nabakubwa ngabata bya maiga umwana nabantu bacandege ari no mwana muri Nakuru High School ngamata bya gantentu mu mutacho ye school on mande ekora abana mbere ngo sponsor Nakuru High School were almost but I was around 7 kids school gare ngo sponsor ono kana tiga pajia cho inioro egara tene na tena boria abanyano nyo bagwanja madize na bora abanyana barakana badana ngyo mwana uchi gokora Nakuru ne bateta je Nakuru na boto chumburi yo bateta ande nyambari sina botoko mokonya egara nyambari bono ni nago kirege kogera doje anko ya njiro tebiro na baje tumure Nakuru High yonde course of this week to the reason we man be more shopping again the one woman the is just near this is near Rana bago chakore kure Florence Arama ni mke wa mchumbe wa Nakuru Town Magharibi na nashukuru Mungu siku ya leo tumepokea mgeni mtoto Orphan anayeitwa Choram kutoka Nyamira County. Na nimefurahi sababu hata watoto Orphan wanakuanga mara mingi hawashughulikiwi, lakini kwa vile nimeona mume wangu amechukua chukumu kumuitikia kuje, nikafurahi. Tutashirikiana pamoja na huyo mtoto atasoma, na nimefurahi sababu hata kuna watoto wengi huwa tunasaidia, na kuna mmoja amemaliza form 4 alisoma Morob Girls na alikuwa anaishi pamoja na sisi, na bado ataendelea, tuchawacha kumsaidia na tutaendelea kusaidiana. Kwa majina ni Jora Mungai na umri wa miaka 14. Nilifanya mtihani wangu nilipata maksi 386. Nilifurahi sana kupata hayo maksi. Na sasa siku moja niliamka nikaenda kanisani ili niweze kuombewa. Wakati nilienda nikaombea, halafu msamaria mwema akanipea namba, akaniambia pigia hiyo mtu anaweza kusaidia. Nikampigia, mara ya kwanza akanishtua, lakini nikamtumia message, akaniambia
akaniambia it is okay. Na watu wa Mto FM wakuja wakanikava tena. Mheshimiwa akaniambia nikuja atanipia school fees anipeleke shule ya Nakuru High School. Naambia Arama endelea na huyo mama, Mungu atambariki na atambariki na miaka mingi endelee kusaidia watu. Wira ni Mheshimiwa Samuel Arama. Thank you very much. Na First Lady Florence, they have taken up na bwatru mwana maboko na ndi barore kisemi chiae kiasukire mutwe. Na ndo Mheshimiwa atari okarebe because of politics. Because mwana otari ochikoba voter in the next event to come 5 years. Ako karebe intebi with the need to assist umwana because tabu atinjera ari ocha okonyeka erinda chakoba umuntu omambia. Na bongo saba barayi baito gusi moise kuboka na inde rise into the occasion mubeka no Mheshimiwa Samuel Arama. I think ntokonye gusiye ito Nyamira ande gusiye at large because umwana oyo tari kuru Nakuru akuru Nyamira na Nyamira ne bwata barayi. The question bona na buri abarayi baito Nyamira mbaro che this case mbaka giyakire Nakuru korende tigang basabira abarayi baito banyare ko boka na bo barieri such need cases na inche ngororandi na jina ngoro umwana oyo esanduka go chire skuru na shopping because Mheshimiwa Arama nere erure ko mubwatira oro erinde tonyare kubwatirana. Asante.